Kirindi kinene kia Mbeu njithi nikiyumiririe na gutabania mururungano kaunti-ini ya Mombatha kuria mamenereirie ambunge aria maretikirania na watho wa kigina. Arurungani aya mekinyirie wabici-ini cia gavana wa kaunti ino na gucemania nake na kwaraniria, na hau matwarithia na mbere mirurungano yao icigo-ini ingi cia kaunti ino. Gavana wa kaunti ino ona kuri uguo ni uritie kurekererio kwa andu aria makoretwo maikitio ngono ni maabitha a borithi, akiuga maraikio ngono matari na mahitia o mothe. To be heard, you need to understand that kama tumeikata as wananchi, kama tumekata kama wananchi, why is he forcing us to accept something that is we don't want? Tauni-ini ya Bondo thiini wa kaunti ya Siaya ona kuo kirindi kinene nikiyumiririe na kuregana na riendekithia ria kigina kuria mahinyiriirie thirikari guteaniria riendekithia riu amu ni ria kumahinyiriria. Mbeu njithi aya maugite mugaru no ria atongoria meraniire ati ni meguthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi, murigo muritu niguo tanyitwo gukuithio a Kenya kuhitukira watho wa kigina. Kindly, with all due respect, we are not going to tire, we are not going to be afraid, and we are not going to be intimidated, and this financial bill must be withdrawn. Our president to reconsider his stand and hear the voices of the people of Kenya. Hamwe noguo mbeu njithi aya ni mokireire mubunge wa gicigo giki Gideon Chanda kumana na murugamo wake wa gwetikirania na riendekithia ria watho wa kigina kuria mamurutire mukana wa gukanaga kumuthura mwaka wa 2027. Hatuwezi pata hela nzuri ya kulisha hata wanaume wetu na watoto. Tafadhali Ruto! Reject! Mirurungano o ta ino ni hanikire kaunti-ini ya Makueni kuria mbeu njithi meyumiririe tauni-ini ya Wote, Emali, Makindu na Kibwezi. Tauni-ini ya Bungoma ona kuo mbica yuma o ta ino kuria mbeu njithi marurunganire na gutharikira wabici ya mubunge wa Kimiriri. Kaunti-ini ya Isiolo ona kuo mbeu njithi matinatigwo na thutha kuria manyitanire na arunao. Mwenzako anasema mpongezee mafuta pikipiki na shilingi 7. Shilingi 7 saa hii mimi napata shilingi 300. Pesa ya mafuta nitatoa wapi zakayo? Tuko na imani na Gen Z together. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.